Abantu barukurenga 20 buri kwezi nibitwa burwaire bwa Hepatitis B kandi abantu baburije nibagira ngo nichetenga kushomesibwa na munongo mu marwaro ahabwo kuba bamwe nibaba batari kumanya kwerinda. Twantwetagaho nko kumwine aba Rotary ku rugambarara hagireho umuntu aje irwariro ritu ryabwizibwera bagume batwegese nko kutuba twizire kuraguza ngabutosha twerinde ndwarejo kandi kiyambe abantu bo mu cyaro kumanya ngwahana no buherezo bw'ubugizire buta buruha kubo buherezo bundi ngo burwire bwa shukari nibamanya ngo buhereza haboroho obuhereza bw'akakoko kasirimu nabamangwa haboroho mwe no kuba kumanya ngo bwa hepatitis burwaha kikatwanguhera kwija tukakebeza mwene baguma burukwezi mbatwerezamo ubwire nitone twija nitushoma ntukitaho nkwe mushomo yitu yagurijwe yacyaro. Ab'ekitongole cya Rotary Club muri Mbarara nibagira ngo ababiyamagara bine kuteka hamano mu kushomesa abantu ngo ahabwe kuba bamwe tubari kumanya kufa amagara gabo. Abantu abitubasize gamba nabo nabakendo kwegyesibwa kwingi kwango abo kuba twashanga batine icyo bakumanya handu warenje kandi nendwara mbi munonga so itwe nka Rotary ntuhiga ngo kucyako basikire abe byamagara batera habante mishomo bagumana bija kumanyeze ndwara nenshi obabuze kugira ngo amagara ubwike botamanye no kori na sente zo kubika no kuzukurwara usimaruze ngai umarwaro no bomanyo kori oyetambira bucirikari. Abashaho nibagira ngo burwaire ubu nubukira kukwate kine ngo bita abantu bine kukebeza kwenda kumanya amagara gabo no kwerinda burwaire ubu. Icyo kubanza no kudscreeninga kama mutogine shakuru waize ari yecho wano kwata kureebera nk'omurwaire wota kuchemba kwa emerire no sakosa gloves wano mkwataho nanga waheza ukanaba immediately ngaro na sabuni kurembwe waiza kwata amuntu ebintu amiza kurgo umuntu kutotagambiro waya nabe ngaro zawe kandi cyancu basika nabasa kujemesubwa on private na government aho hurezi kwazirumu bwo kujemesa abantu ukafuna vaccine ni kumaraso gwire buringwa utakwasa kwata kwa hepatitis. Gasha kwa nita tukunda.